Bok ljudi! Bok. Danas ćemo pokazati nekakve Slikala. Šta si napravila? Nisam što slikala. Ok. Sa mojom najboljom prijateljicom lupo se svi slatkiši. I to je to. Ajmo početi. Ja gledam. Evo. Ovo je jedna narukvica koju sam napravila prvi put kad sam dobila te gumice. Kao što je to. Ja sam slikan. Evo vidim ja. I unutra su šarene boje, a izvana je crna. Da li se Ovo joj je druga, ta je bijelo-crno ljubičasta. To sam radila kad sam bila kod tebe. I to, taj je lijep. I taj je crkva. Ovo je se crkla jer sam je sklonila. To je olovka. Olovka, privjesak. Isto sam radila s njom kod mene. Ovo je plava, a ovo žuta narukvica. Može biti i LPS šal. Lijep stoji. Ovo je nekakav prsten, ljubičasto bijelim. A može biti Debelim. šal. Može biti šal, ako nekome navučete na to. Veliki šalovi. Ovo je plavo-crveni, ista boja kao moji nokti. I ljubičasto bijeli. Ovo je isto nekakva narukvica. Ovo je isto slična. Te su deblje. Te su deblje. Ti mi. Evo šal. I ova je neka čudna, crveno-plava. Još jedan prsten, to može biti nešto. I ovo je neka narukvica i može biti isto šal. To je ljubičasto rozo-plava. I ovo je Skidaj to s mene. isto nešto. Evo, I to je to. to je to. Ti to sve držiš u ovoj nekoj kutiji. Idete sa mene. I To sad ću tu vam ona drži u ovoj kutiji nekoj lijepoj te gumice. Nema i puno, tako da ako želite vidite napravi kolekciju gumica, lajkujte joj video. Da. I kosa je na ekranu. Klikaj. Hvala što ste gledali. Hvala što ste Nemojte gledali. zaboraviti pogledati moj kanal, lepo se svi slatkiši. I idemo se u drugom njenom videu, iako ja neću biti tamo vjerovatno leto. Ajde. Bog! Ajde, bok.